ассалому алайкум бардоро. Созен хубен рақамора мегзорам барои қабули реклама. Мошинотона видеонавор када партен. мо дар ами сайт рекламагузорӣ када фурӯшта мегзорем бардор азиз. Рақамора мегзорам. Бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешава оид ами системаи граница кор ва фаъолият мекунанд. Нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши гузаштани зарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷоиз омада мегиранд, аввалаш худованд бурда сох саломат бармегардонанд. Марамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон азиз. 17,000 сомон Некси. бисёриё мошинои арзон барои дастрозкунӣ мегуфтанд. намарҳамат нигоҳ кунед чӣ дора. ясола уҷа дора, утилизатсия дора, запаска, дамкрат, дискачако ба фикри мопелия ягон 60-70% далчи тайёр хулас. мотор коробка қоидави хадави қоидави мегирӣ ай мекунӣ. 17,000 сомон да чид метан бо дар комментария нависед. лайкора бизанед, меҳмон бошед, подписатсия кунед, фикротона дар комментария нависед. Да 17,000 сомон советский гирӣ хуба ё Некси. хай фикрои ракта шумора мехонем. ай Некси чӣ дорем? Ветерок дорем, казирок дорем. Я баъзеҳо мегӯянд ки барои тюнинг кам ай Некси ҳам бугӯ. ай Некси дорем, мисол спойлер, казирок, ветерок, ана бар фарои қафошам дорем, фарои тюнингшам дорем ба чойча, ана скорский AMG навиштага гирён меша ки ушам дорем, 4 дор электропакет, газ бензин ҳар чӣ кор мекунад, монитор дора бо. лайкора бизанед, хай ки ҳар кас чени пулш. ҳамин шароит набоша, ҳамин пиёдагарида мегирӣ, любой ҷо корта буд мекунӣ, ҳичи нашид трафарета мегирӣ, саховат корун далчи кор мекунӣ. марамат ба чойча, касе ки чӣ мошини фурӯшӣ дора нархи дастрас бошад, то соати 12 ҳамҷадем биёрем, қоидави сиёнка карда бо гарантиятон метем нашод фурӯхтан. нархотон нархои дастрас боша, иншоалло ки соат намекашад. 39,000 сомон срочна Opel FK Astra F дар кузуфи хеҷбек бо лақаби кункалта меган ку хидкади радной бриз шампан ана 97 сол. нигоҳ кунед, то охири сола ҳуҷҷат утилизатсия дора, люк дора, 4 баллони 70%. хулас тайёрак, краска кор надора. харидоро боша, марамат тамошо кунед, лайкора жилет накунед. мошинча қадр қоматш мошоаллоҳ, зура атсек патсекшан соза, хай зазор пазорашан аҳамияте, люк дора. ҳам хеҷбек люк дошта боша, я самбуфери дига дошта боша, гарени мезибаш. баъд нашоти тюнинг бисёриё мепурсанд, любой намуд ламинат, любой намуд диффузор, рулпу, любой чи ҳастай, best tuning. номи сайт мақсад ҳамин люкс тюнинг дан подписатсия кунед, мешава мошини арзон мода бисёр меҳтад. нигоҳ кунед чӣ дора, люк дора, монитор дора, андроид, тигр салон, салона тозагиша десин мошоаллоҳ. бо нигоҳ кун миёна хор намекардай. апчифкош аҳамият кун, состояние дай. хайр абакай биё ма падаркат мекунам ҷафар додаге. номеро ака зер наворда аст. касе ки шофёрия да хеҷбего гирифтага я таи лайкора бизанед, мошини мошоаллоҳ бад неста. ака ҳар кас чени қувватш. лайкора бизанед, фикротона дар комментария нависед. қимата ё арзона? ба фикри ман арзона. барои бриз шампан қимата 97. 65,000 сомон Мерседес Е-класс 211 кузов. соз боша бардора ҷон 2008 сол рестайлинг. хулас тайёровка уҷат утил дора, комплектация элегант, бампери пеш, қафо, партроника, танаша, краска талаб нест, мотор коробка ака мега 100% ба дилпур омада харидорӣ кунед. марамат хулат қафо дач партроника. марамат улайт тараф биё бахши ака тараф ака. марамат улайт салон дар рӯи қафо электропакет, салон този салон бардаро. марамат улайт тараф. марамат ҳолати афшикои пеш мардору. марамат улайт круиз контрол, ду тарафа мотор, коробка автомат, климат контрол, монитор калон. 65,000 сомон нархи дастраса, кадом успед кад ошава. рақамо яка зери наворда ҳатман занг аз канали мо муроҷиат кунед, лайко ва дастгиро. бардорҷоно шабатон ба хайр бошад. нигоҳ кунед, аз худи ёвон подписчикои мо бардоро BMW F10 овардаган. срочни пул лозим даст бардоро. нарха нигоҳ кунед, 100,000 сомон акаҷон. ҳора ҳозир фурӯшем равен гуфтам ака 100,000 мемонем ки хай пагоҳ мерифтам. хай ҳозир барои рафтан арзонтар монда накор. барои розӣ кардем 93,000 сомон срочни аст бардорҷоно. хайрдоро марамат успед кунед. нархи беҳтарин мошин задагӣ надоштааст.
میگه چه خیلی که این همه خیلی روز با همه خیلی موندی که میگن رولوش از طرف موندگی که تو رولوش وینکل به این همه خیلی ایستادگی است یگام خیلی زدگی نداره که سیستم نکی زواتسکو پلونکوش هست باردار داش میگن رادنوی کراسکا ابوسچوی ام کتی باردار این ماشین چنگ خوک شبینید بچورا که ترانزیتاش ببینید چه ویدش کشته ایستاد این ماشین چه میگیره یا خینسکاچا یا پدیروفکا میگیره باردار جون باور کنید نرخش 100% ارزنده است بیاید موتور کاروبکش ببینید موتور کاروبکش 100% میگه همه جوجه 100% زور افته ایستادن باردارو شما بیاید خطی استادتون پرویر کنید گرید نکی سروچنی 93000 آخرین نرخ رفتین لایک فراموش نکنید باردار جون از شما دستگیری نمی قدر است بارداری من لایک یا تا زیر کدام گرید ماشینو بهترین برای شما ما هر روز مونده میگیم دیسک بالونش در حالت خوب است این اینجا زوات که پلونکوش افتن باردار این کراسکش دیگه نیست دروش دیدید لیوک دورا ماشین باردارو 535 آی موتور سلیتری توربو مویکه نداره باردارو کسی گرفت خودش مویکه میکنه نه خیلی مونده گفتیم کسی گرفت خودش داش مویکه کنه نه دارم اتومات سومش با ماندارین دسته عقیبوش ببینید باردارو کلیمات کنترل داره چه اباگری سیدینی با مانیتور داشته سی مانیتورش کار میکرد با شاروز میپرسه مارم باردارو نه تایر کنید اگر کو گرمی زور شده میشه چه داو چه داشته باشه خیلی مانیتور کار میکنه مانیتورش نه کار میکنه سیدینی لیف سیدینیش ایماس لاماش سیدینی دست وینکلش کاندگی است باردارو وینکلش از فیش پاسپورت میزنید ببینید انا رولچوش ببینید چه است 2000 چند تنسو باشه 2010 یا 11 باید که باشه اشکا ایران دورا ماشین زوادیون نیست یا نه زوادیون نیست برای همین چه کش گیریم است یا زوادی میتونی بازارو ماشین زوادیون نه زوادیون کاری چه بیارم انا ماشین چه زوادی کردیم بازارو خوب پرایکسر داشت است اباگریف سیدینی دورال باردارو رژیم ندارد پرابگ 350000 کیلومتر اشکا دارد ایراباکتی انا چه کش گیریم است باردارو مرحمت نمیخوام غلط دارد 93000 سوم خیلی اصلا باردارو مرحمت فکرتون هست لایک فراموش نکنید باردار جان انا خیلی ماشین ارزان دست است در کانال 72 بایتج 93000 سوم BMW F10 ابوسچو ام کتی باردارو ام پاکت انا هست یگونجو باردارو نخدو از ماشین برای فیلدر خر هست اینجا انا برای شما تویوتا کارولا فیلدر موتور یگاش باردارو سال 2007 حالت خوشراک دو تا چیپ داشت از دو کالیتا موتور یگاشی دوال میشد 95000 سوم افته است همه حرکت کردم 90 مونی افته 89 مونی افته رو سیگاب روزی نشدم باردارو 91000 سروچ آخرین نرخ فرستادم نکی باردارو شما خودتون بیاد اگه مایده سودا کنید گرید نه حالتش خوشراک است تنیروفکاش تو آخری سال باردارو تنیروفکا داشت سوجا داشت اوتیلیزاسیون هم داشت باردارو چور دیسک ندارد کالپاکتی بالونچوش در حالت خوب موتور یگاش نمرش پدرکا 070707 نمرش خوشراک است خوب کودفوش توزا تنیروفکاش 50% نه 100% без ключевой доступ وقتی باش هم میگفتید باردارو این قجوش نگی کار داشته است تیر خورده ای واگن داشته گیده دیدید باردارو مرحمت من پیدا کردم کم کار دارد کمتر کار دارد باردارو یکی خیلی بد نیست باردارو بیر کابزنید سودا کنید گیرید نوات سوم کانسنی رو شخص مبلوش شروع پولیکوش ایراکوری без ключевой доступ باردارو кондиционеруш یخ باردارو اینا климат контрол однозонный кожный руль 220000 بارداروی من پرابگ دارد کیلومتر حالتی سوامش بارداروی من خوشراک است کاندیشنر بارداروی یخ گفتیم گازیراتور داشت است بعد پادسیتکا هم دارد خیلی است بارداروی من مرحمت فکرتون حتما هست لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایتج باشید از کانال ما ماشین ارزان دست است و ماشینی با تبدیل خودتون رو باور دارم حتما پیدا میکنید Opel Vectra S 2004 سال ماشین объемش 1.8 қабырға ماشین производства Германия بارداری از номерои 50 падарка хтонда ҳуҷҷатҳои солонаш нав кардагия 1 сол ҳуҷҷат дора утилизатсия дора балонош гидета 75-80% بارداری азиз қомати мошин роста нархиш 45000 сомон ҷои пулгириша варианти алиш дора ягон мошине дошта бошен ки коробкаи автомат хати боша алиш мекуна بارداری азиз ягон сундаплати тон мекуна исуса бо чақчақ мекунем ина дарунаш вариантатона предлагат кунем обшивко нав электропакет ойнаш салониш кожа дидестен кожаш пачка чхолиш кашидагия болошам тоза ки хушруа ягон камбуди ягон ҷуш нест кондитсионериш ях 100% кор мекуна электропакет ҳар чори ойна багажиш ина ҷа кнопка хати ҳуй мешава баъд коробкаш механик климат контрол монитори калон кондиционер чӣ гуфтем кор мекунад мошин 349000 гаштаги камбуди намҷаи тарпи намия дидестен кам тарак намҷаш хирошидаги дора мегам я бо ремонт карда метавон ина биёен мошина бибинен бародарои азиз
вариант хубай, ягон расходник мошин надора, ба ҳамин нархи арзанда. Биёин мошинотонро бо дошта бошем, предлагат кинен, ака ягон сум доплатитон мекунед, су бо чарчақ мекунед. Занг занен, одами ба муомила. Саломат бошед. Opel Astra G солиш 2000 дӯстои муҳтарам, як мошинчаи хушрӯвак ба нархи дастрас 63000 сомон, мотори 1.616, танировкаша як моҳи дига дора, утили техосмотр надора. дӯстои муҳтарам, мошинча хеле мошинчаи зиндае, коробка автомата, рангиш сипсиё, янамуд блеск метакуи айлои тоба. Ина 2000 сол, ягон ҷо царапина надора. биёин хитонбо ба остодтон бининиш. Марҳамат, дохили салонро бинед, обшивкаҳо ҳама нав. Салон кожае чи? Я лаҳза. Салон кожа бачако, салониш кожа буда ина. Дидин? Поликако хушур 4 та балониш нав буда мега, соҳибиш наваш. 4 балониш мега. Электропакет, дитилизаи пеш, оинаи боковаи ҷедро карда мешавад, мултирули ду тарафа, коробка автомат, монитори калони Android дӯстои муҳтарам. Пробег шоз без ага калитош боша. Не калитош нест, пробег шахай дар писан менависонем. Мотор, коробка, ходовой кузов 100% дӯстои азиз. Ягон дирам дигар расход надорад, фақат ҳамин ҳуҷҷатш мекунӣ, тамом. Соҳибиш бо гуфтаест ки 4 та балониш нав, дӯстои муҳтарам. Нав. Короче, мотор, коробка, ходовой кузов ҳама 100%. Фақат ҳамин ҳуҷҷатош мондага, дӯстои муҳтарам. Бо муомила мешавад. Ба устод биё проверка ки маъқулиш, арзониш ки биги бира. Номеро соҳибиш лайкро зекунед. Hyundai Sonata солиш 2015. Мошин дӯстои муҳтарам вагон буда, утили расамошка кадаги халос, гибрида. Састайниш зури аст, соҳибиш мега, ина бо мавли винкод, ҳамаша мемонад, мошина тамошо кунед. Ихе бардак бари мебиниша, қоматиш рост, дискакои хушрӯ, резинакош ҳам састайниш ништияк дидари пеш без ключевой доступ, рангишан металлики пудрадор. Баъд ҳамин гибридҳоро фарошон гарени фасон меша, аҳамияти бордори азиз. Тамошо кунед, гарен мошинча хушрӯ, задни камерам дора, иҷа даст полиршаки дига. Бия ки дохили салон аз я лаҳзама дарша букшо. 132000 мега, мошин вагона састайниш зури бад буда. Обшивкаҳо ҳама нав, электропакет, салон дӯстои азиз нигоҳ кунед, салонча тоза хушрӯ, гарени тоза хушрӯ. Дискаҳош ай пеш нишон те, ина дискакош без ключевой доступ, барош вазбина. Электропакет, сиденияи ҷай дора карда мешавад, мултирули тарафа, коробка автомат, мониторча дӯстои муҳтарам, кондитсионер мондагӣ ях, пробег 118000. Ина тамошо кунед, 118000. Марҳамат, винкодша бинед. Қариб солиш 2016 бардаро. Мотор, коробка, ходовой кузов, гибрид 100%. ҳозир дар ин момент ин мошина кондитсионерш мондагия, гибрид чикор кардиста. Мотор мурдагия, гибрид чикор кардиста дӯстои азиз. Ина номеро соҳибиш дар писани ба устод биё любой ҷоша проверка ки мошин муомилаи соз дора. Лайкро зекунед, видео тахсил кунед. Toyota Camry 3 солиш 2014 6моҳагӣ 118000 гуфтаист дӯстои муҳтарам. Мотор 2.5, ин ҳамин номерои 90 ҳам бухои қатиш сабоиш дӯстои азиз. Мотор 2.5, рангиш сафеда, дискакои хушрӯ, резинакош ҳам састайниш нормални буда дӯстои азиз. Танировка утил техосмотр дора. Як то моҳи сентябр, октябр то он қавақта дошта ина СК дӯстои азиз. Тамошош кунед ки арзониш гуфтаист. Солиш ҳам нав буда. Солиш 2014 6моҳагӣ. Нав хидм дидим. Обшивка ҳама нав, электропакет, салон кожа, нигоҳ кунед чӣ кожаш тоза, бо поликакои хушрӯ мондагия. Дискакоша нишон те, ина дискакош, дискаш кам тарак маслалулу шуда дар ҷои. Электропакет, сиденияи лифт, мултирули тарафа, липистокош, коробка автомат, монитори калон, автопилот, мошин калид хати ҳо, калид хати буда, пробегиш 304000 дӯстои азиз. Ина винкодиш 0614. Мотор, коробка, ходовой кузов 100%. саволу ҷавоб хати соҳибиш гуфтаист. Бо хахтон ба устодтон омада мошина проверка кунед. Ман номеро соҳибша дар писан мемонам, не ки нархи зуриш мондагия. Солш ҳам 90 дӯстои муҳтарам, састайниш ҳам зур тофтаист. Ҳай бо арзониш монда. Ина номеро соҳибиш, лайкро зек. Toyota Fielder 2014 сол, мошин вагон айнами нав даромадагия, ҳами 3-4 рӯз пеш ҳама ҳуҷҷатоша кардагиян, ҳуҷҷати солона, утилизатсияш ҳам ҳаста. Мошин я дирам расходник надора, 1 сол ҳуҷҷат. Объёмиш 1.5 гибрид, ҳами 100 см да бензиниш мерези, 1 ҳафта мегарди. Бе ягон проблема. 4 балони нав. Внешкаи мошин идеал ния, нархиш 113000 сомон, бо савдоро ҳам мешава. Мошини вагон ина кадоме мехоҳа, биё мошина би цвет чамцвети зурай, гарен да мошин гуфтагия. Ина оли бинен, оли надписои вагониш рафтагӣ неста.
ҳамаш ҳаст. даруноша бинед. Обшивко нав, электропакет, салон латай, беҳтарин состояние. Болошам тоза, ки хушрӯй мошин японка. Электропакет ҳар чори оина, сиденье регулировка простой меша, коробкаш автомат, монитори калон, климат контрол, кондитсионер, ях, мультирул я тарафа, ҳама ҷои мошин кор мекунад. Чанд ха гаштаге буда описанияи видео менависем. Биёин мошина бибинен, вариант хубай, мошинчаи свежия, бародари азиз, любой намуди проверкада тайёрай. То маслау, то любой чиша дидаги мега, ҳами я дирам мошин дар расход нигоҳ офтад, ду дирам бо минус мекунем мегам. Занг занед. Hyundai IC 2015 сол мошин бародари азиз, производстваш Европа. Объёмаш 1.6, нархи гарени бадай 74000 сомон. Ина бидавем биёин мошина бибинен, варианти хубай. ҳуҷҷатҳои солонаш 1 соли дига ҳастай, утилизатсия дорад. 4 баллонаш где-то 85%. қомати мошин ростай, фақат внешкаш кор дора бародари азиз. Ниё кунед, ин внешкаш пешақи бамперош исусуш кор дора. ҳамин максимум 2-3000 дар расход мекунӣ, мошини 100000 мешавад. Даруноша бинед. Обшивко ҳама нав, электропакет, салон лата, чихолаш кашидагия, болошам тоза, ки хушрӯй. Мотор, коробка, ходовой, главни ҳамин чизош 100%. Электропакет ҳар чори оина, сиденье регулировка простой меша, коробкаш механик, обогрев сидениш ҳам ҳастай, климат контрол, кондитсионериш кор кардестай, ях, мультирулш ҳам ҳастай. 123000 километр мошин гаштагия европейка. Ина биёен мошини Европа ба ин нарх ки ҷо меои 2015 ша. Пили опелш гуфтестиян. Бародари азиз, кондитсионери гирон қатъи намҷа кор кардестай ку соат бари кор кардестай. Ами главни чия? Мотору коробка ҳам дили мошин зинда бародари азиз. Ягон камбудӣ надора, мегам мотор, коробка, ходовой гарантия. биё устод хати бибин, ягон сумак бо савдо ҳамеша 74000 сомон нестай хали нархҳои мошино. Занг занед. дӯстдорони Opel Astra G, якта Opel Astra G киногӣ омадагия дӯстои муҳтарам. Бигем ки ҳама гарениш 75000 сомониш мега, солиш 2002, мотор 1.6 инжектор. ин ҳамин номерои 0006 да харидор падарка. ҳуҷҷатҳои солонаш ҳаст, утил дора, 4 та резин нав, абсолютно новай, дискакҳои хушрӯй, комплектатсияш selection дӯстои муҳтарам. оли бо ма бародари азиз чиша мебардорам, капотча мебардорам, мотор паторша нишон метам. ози биё абор ҳами багажша нишон тим, ҳами бародар бисёр илтимос кард, гӯяд тозагӣ мошина мардум дар нишон тиё гуфина. Нигоҳ кунем мошинчаш чӣ қадр тоза. Акне ки намедонам да таги чия ина, мебардорам тагира бинед. Мошин мега задагӣ надора. Абсолютно мошин задагӣ надора ина. Кадоми мошини нозада, мошине ки проблема надора кофтеса ина. Аму хеле мошин. Баъд нигоҳ кунед дӯстои азиз. Коробка автомата. Осон ҳайкнака, расходиш гарени кама. Тамошо кунед мардак, аки меҳнат кардага. Иҷора амара мебелзадага, нигоҳ кунед дӯстои азиз. Ҳама мебела. Салон ё ки салон кожа, дӯстои азиз тамошо кунед. Кожни салон байнакиш хеле алкантар духтагӣ. Боло нишонта чӣ қадр тоза болош. Пуштои сиденьё нишонта ягон ҷо кандагӣ, даридагӣ, пусидагӣ. Байна ҷара нигоҳ кунед. Ама инам ҷо лата меша, ин я намуд хеле резин задагӣ аша. Диден дӯстои азиз. Дискакора нишонта дидин. Рангиш металлики пудрадор. Дари интерезои пеш электропакет, иҷо, мебел, ойнаҳои боковой аҷа дора карда меша, мултирули ду тарафа, коробка автомат, магнитофон, кондитсионер, ҳамаш 100% кор мекунад. Ина нигоҳ кунед. Коробка автомат. Инам иҷо мебел, иҷо ҳама сплашной дӯстои муҳтарам мебел. Баъд пробегша бе ма бинем бо 345000. Баъд прибороша нигоҳ кунед, мошин абсолютно ошибка надора. Ай ҳамун Toyota Camry 3-4 набошам чизеш приборош хай хто мобинеда дар назари ма хушрӯй бад метова. Марҳамат кунед бачаҳо. Тозагӣ мошина бинед шумо. Ози мотор заводита нахад соат бари кор кардеста. Ҳама ҷош чашкиёша бинед ина. Ҳама ҷош 100%, кондитсионериш миллион фоиза кор мекунад. Яъни нишонте ҳама чизакош ҳаст. 2002 сол. 2002 сол бародари азиз. Ягон камбудӣ надора. Мотор, коробка, ходовой, кузов 100%. Кадоме ки Opel харен, Opel тоза барои хитон кофтестен, ина беҳтарин варианта дӯстои муҳтарам. Бо хай хитон мутахассисо, рафиқо, устоо қади биён мошина бинен 75000 меган. Номерои соҳибаш лайкора зер кунед. Opel Astra H солиш 2004. Мошини тоза ки хушрӯак барои гаштан дӯстои муҳтарам. Мотор 1.6
Екатек дӯстои азиз, ай ҳамаи мотори надёжни. Дар ин момент дар ин Opel-о. Мошинчаҳо зи заводӣ тай мотор хеле ништияки бад кор кардаиста, резинакош састани ягон 85% аста, дискако хушур, цветаш я намуд цвети интересни аст. Дӯстои муҳтарам, тамошо кунед цвета, истироҳат кунед. Ина. Дидин? Қоматаш рост. Бё дохили салона. Болода як қошак дора. Салонаш кожа, обшивка мана бо як чиқоли наваки дия хушруак дия каждага. Нигоҳ кунед, салон худаш кожа. Ин хеле даридаги, кандаги, кушидаги нест. Ягон ҷош хеле задаги, чапашидаги соҳибаш меган нест. Ина биёем бинед. Электропакет д тирезои пеш, сиденияи ҷайдора карда меша, мултирул тарафа, мониторша. Кондитсионер мондаги ях дӯстои азиз, пробеги 383,000. Ягон хеле камбуди, памбуди хеле надорад дӯстои муҳтарам. Соҳибаш мега ҳамин мотор, коробка, ходовой, кузов 100% саволи ҷавобаш қатъия. 67,000 сомон. Устод қатъи биё, мошина проверка карда баъд харидорӣ кунед. Мошинаш хеле мебиниша маълум аст, қоматаш рост аст, зазорош аҳамият мети. Мошин хеле састани зури бад тохтаст. Номерои соҳибаш лайкро зер кунед, видео тақсим кунед.